안녕하십니까 이찬입니다. 게리니가로 그라말리 듣고 뼈뼈비만 뵙겠바래. 그라말리가로 아마도 에즈티네 소인 에즈티마 아따바이 나다 아따마바인 자로 나 아우마윈 까빠메. 비로마 나오가 척하다 까빠메. verb 소인 자로 는 척하다 까빠메. 레벨이야 자로 ချင်းရောင်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဥပမာမသိဘဲနဲ့တိချောင်ရောင်ဆောင်နေအဲ့လိုမျိုးချင်းရောင်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝါကြလေးတွေဖွဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလူကတော့မသိတဲ့ဟာလေတိချောင်ရောင်ဆောင်တယ်လို့ပြောချင်ရင်그 사람은 모르는 것도 아는 척해요. 그 사람은 모르는 것도 아는 척해요. အဲ့ဒီလူကတော့မသိတာကိုလည်းသိချင်အောင်ဆောင်နေဥပမာငါတော့မသိဘဲနဲ့သိချင်အောင်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုမုန်းတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်나는 알지도 못하면서 아는 척하는 사람들이 제일 싫어요. 나는 알지도 못하면서 아는 척하는 사람들이 제일 싫어요. တငယ်ချင်းကပတ်စံချီးပေးပါဆိုလို့ပတ်စံမရှိချင်အောင်ဆောင်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်ရင် 친구가 돈을 빌려달라고 해서 돈이 없는 척했어요. 친구가 돈을 빌려달라고 해서 돈이 없는 척했어요. 나가로 아미가အခန်းထဲဝင်လာရင်စာချက်ချင်အောင်ဆောင်တယ်လို့ပြောချင်ရင် 나는 어머니가 방에 들어오면 공부하는 척해요. 나는 어머니가 방에 들어오면 공부하는 척해요. 게 야비노 알아서이 아마도가 verb 소인 자로 는 척하다. 비로 adjective 소인 자로 아따바이 아따마바이 나 비로마 척하다. 양사운데 친 양사운데 소리 대배바. 그러면 다음에